KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ki officer bat ki nong tray jong ka Khasi Hills Autonomous District Council harengkat ka jinge tray lang bat ki Green Tech Foundation hagas ni thok ding ka arpu sautrik ubnai jileu arajar arpu ar kila pen kho ye ki saudong saukun jong ka ni ka office kum shibenta ka jing pentray kam jong ka council ya ka Solid and Waste Management Act hakajing penko je ki saudong saukun jong kene ka office le don langru UMDC uba Victor Rani ubala ai ke jing yaro ya ki officer ya ki nongtrei bat ye ki dikot jong ka Green Tech Foundation ki bala ya shim benta pura ban penko pen suba ya kene ka office ba kongsan hapo ka jilla Idap daga jing semua komen ke ba crowd ba dangshan hi ya kene ka Solid Waste Management Bill ada arpo ada asem atau governor belum ini but la persang ban menteri ya kami ka Solid Waste Management but hal itu kopor kadang tu jenis musik kelit ka kalami ka clipping syaka newspaper pegwal nambakla pada ibu kami ka office kami bagi orang bagi office district council Kapun Babri utang nakmat Durai Syadin Tidak terkebor Jinsisha Mas niya otak clipping Na bagi Under Secretary Dr. Sel Ba Andy Batu staff Ilalit Jirib hida rakmat Kajong Yasham Ba Shisha Kadai Kumba Kiong Kata clipping Dong kita dapat kebor Bat ila set Nak Shisha Ilai I Kanya Jabor Japan Kepada Bat Kalau kamu senusi kalau bagainya di parking dong di EM badal belum dengi, sana lu akan jaga kepadung, kira tahu tak kebilang dia manta susu, kilet penjuru ham tu jaga. Ngakar par ya badal staff baginya trailer namanya sakmar, koi kena cleaning drive pemerintah manta kesini, yang syukur koi buat lada mereka kamram dengi tu staff. Bagi officers, bagi syukur dan orang yang di non-train, bagi dia bentuk, bentuk, bagi ada lap, yang balai kumpulan kemakor, dia bentuk, bagi setiap officer bentuk, bagi lap action yang kiri. But, hoi kadun pun bagai cendera, harga jalan, lightly kiwing, judiciary legislative but executive wilayah Syam, board of staff, but wilayah Rai bagian Syam, ya mereka benta resmi, baru wilayah Syam benta mereka cleaning drive, mereka dalam kawai dan besar kawabha, bagi mereka workplace, jaga kabateri mengi, mereka dalam temple, hamil kod, hamil subah, but kakhiar kawai Rangi tray hak jaga dari bawah. Ham tama kali trade wings ni bagi staff ki complain baga wanda jing sma. Ba na on sham apa office. Te ka workplace kalau mute belum ke temple, ide belak ho de suba manta nakarpa ke baro ki officers ki staff. Barang ni sakmat ni japek permang ni japeknya ya kinong tray di dalam yang mana boleh demokrat berbeda jawab sensitif, but penjawab di depan sim action, but penting jadi officers diberi. Nyawan banya don bentalang hakni ke program ke bala penlong daka district council kumbangi tip nomor kani kadai halor jong katu ke Solid Waste Management Act 2020 kaba kila Sena nang ni bat kila pha governor bat la yo ban asan nang tai bat menta kala long ai tega jingmut jong kene ke program kalong ba Allah dangam bakla na kaliang council kamut ban implement no ban pentrikam no ia kani ke Solid Waste Management Act ha ki jakan lani uput usam udang hapi hapo jongka district council Khasi Autonomous District Council te ni ai ka jingyaro namar ba haswa bakin implement ya kani hakeleng keleng district
sedang shwa da kani ka nuksa kani ka program cleaning drive kabang ila ban ong le se umbangi ong mo kaba phi sedang ya kano phiap phi ban sedang shwa na nalarimpai te na kaliang ka district council ru kala sedang shwa da kaba pli ya kani program da kaba penlong kani ka cleaning drive nang ne na po compost joki tengi na kaliang foundation ni la ngile don bentah kani ka committee ru kani ka solid waste management cell jong ka council but ngila da pru banya keren ba nakaliang ka foundation nama mentang ngila don lagi jong division ladangi keren jong ke is Kashil division ru ngila don jong ka south west Kashil ru ngila don nang ta ka Ribhoy nang ta ka eastern west Kashil tekine ki division kin ai pura ka jing yatrilang hakabedei bat ka solid waste management jong ka district council lada kidon kam hakno kono por nagaling ki members ki volunteers jungi nabaro kini ki district nabaro kini ki sau santli ki district hab ko ka district council ni ai ka jing yatrilang bat council te nginge skam makane ka program kan mo ka job bat ni kerman ba kani ka solid waste management ak kan numput tang hang ne pok kompos jong konsel ni kerman bakin implement bat menteri kam syat ringkat ke jingi trilang kirang ba snong kidor bar snong ki hima ki raj bat kunta tarta jing ke semua jong ki long lingkong sini cha ne nge ladon ke sa apa mun ke solid waste management nadu tu ahajar hak ndai jadi inisiatif ni nasim ni lebih sabar jong ke office musim snong ti ndai tamba office jong bude ngi pat sedang kena kalau ka kambe ngi la jule cleaning drive misra tamba kum ngani bude ka ba ngi perkhan ni ka mentahi ngi rang sang thumai te jadi ka jing ka popin ka de bude yang ngi ka newspaper caption di bawah nama ka long ba apik ngon ka de ta tumbok ba ka newspaper ka Sunday jadi kami ba ka diskan semua ngi ya mensai ka diskan semua bude tang ba ndai tapi sedi support ka bobon ngi la isong ka selum ka meeting ye ini sih kalau sini orang charity should begins at home. At home, kami milih sabar merbatai kisah kita apa yang jadi apa ini dari harla jong meringi kan atau kapten kendir beri ini tenang ni sim kita kacang yalang ini ilong kan saudara yalang nabat judge na pokok di sekretari legislatif sekretari na executive yang ba idan kami ke office bang ini pun kuat di sim ya nilai sim ya kerajaan bah angin pelong dokumentasi nama usau kadega usau kendega arpunya tadi kedega sini di council de ende ka jing ni pura kan la declare holiday na do ni usang de minum la sumpulo ni sim na umta kasi kan ngila perkhat benang ni sakma di bagani ke pun koi pe kan long mandatory bala sim snami ngila ya kran hi ba ka dis council de kedega sini bang ni pun koi office kan ya de kan klau na ba mi session sin kya ke kam ngin pun de pe kedega kan ke pun koi section Tolong penyong.
Salvação.